for me sanso emamo akwaba ebie musomfo munuaba ekwesikapa enen so menemo edi ehye na megina hase dia na mamu nimse eye breaking news ababeto ya pono so ena mede ebe som aye ahwefo ene eye etiefo na wonso wetimi de wadwentra wo fa ensem yi hu atu edwa ede amane ne de yebo edi era eye Eastern region eye student na wo mo every eye national science and maths quiz competition emu akwa shia owomo enkwanhia chese abusuafo dodo na ena eprepra pam ne wo ekase nanso so no odo se wo mo epraim enya de se ye hwere eye ekra bia na se wo kra ebia na abusuafo incident yi esiye ewo esu beto community ewo koforidua eye ekwantempon manfe eso eye na no kwada donko pepepepepepepe ena eye sa dwumadie yi anase nkwanhia yi eye den esiye ewo esom na eye enkrofo na wo mo ete eye ka no mu eye emerema eye miensa ena oba ba kun wo mo na wo mo on board ewo eye Nissan Versa registration number eye GE6248 eye 19 and I just say headed towards eye Koforidia abra wo mo ewie wo mo national science and maths quiz competition no na ebusuafo nchemu ababeto edwa eye se eye kai efri eye kwantempon no eso ebowura eye ekwan no chese wotefa eye ne fa ba bia chese okoko bowura eye enua na chese ewo eye ekwan no ehu na no na nchiremu ababeto eja SM driver na wotwi eye sa eye Nissan Versa yi and registration number ye GE6248-19 yi na omususu ese eye abrantie no woda ai ena eye den eye afano a enesa na eno ena chese ma eye enkwanhia we esiye na one of the male students na ene dey wono dey was suffer eye deep cut pam ewo eye ne moma eso ena womo akade eye minor injuries yi bi na chese ekokọ so ewo womo ehonum ni nyina eye se na womo kwakoboa edinkunimdie abre eye womo suku se womo so eye ade ewo eye science and social maths and social anase quiz ai ana womo eyemu ene se womo edikoko shia eye akwanhia nanso nyame aya adomama ene de ba kokora anye den akra entimi enfrinensa na ensem we ebeto edwa epe ena Ghana fo binum ese adabio eden ya na ekoso yi ene we sorry accident ene we hu accident na nsen a esisi krampo de wo mo dwen ho am wo mo ente ase dent a wo mo susu se eye so bo no ebinom ye a driver for na nkasa a driver for binom ho a mo qualify se wo mo betwika nanso so na obi wo ho no we jai ne car ne nyoma e de ahedra obi nsa se je na ye de twi fa me makọ baabi anase koye bibi sei enam se wo manimu aye de enti no na wo no susu e de katashi na anase ode eye enieden na ode eye bibi se de be onu susu ne nsa ebetimi akona no enti aya a driver for dodo na enkuta eye license na wo munni eye the skills of driving enti se abani penifo be mo mani ada ho a wo mugidi ye se ebeboam na no de binom so se kwantempon so no na enye enti wo se aban so enhwe na wo munya eye ya kwantempon no emfa emaye na no susu etimi aboa ama eye wo ye ne kase bi se ne ebi entimi anyeden ensi because enche bia no offenso young footballers net day chese wo mo so ekwohwere wo mo krankwa na akwakoya awrehosem enti se ye bekoso ahwere eye emaburu future leaders dia ene na wo man no ye be hwere enyoma bebre enti empanifo ema wo mu eni ena ho na ene day ye busanfo na efri eye nkwanhia ye asiya na ye bo edi ewra eye Yaman penye His Excellency na nadodankwa Exp0sed na kache ena ebiemu nsoso no eye isi eye yema meje Mensah one eye na pamfo womo akache ene deyi eye yenua bema o chese wo ye head of corporate communication ede ema Ghana National Gas Company Limited and din ede NS owusu bempa a chese wono diem wodin sembi ababetu edwa chese wo allergy eye so many things bi ede egu eye edonkumam ewo mrahye je fie meche eye NDC SHS na eno na wodi etu eja SM eye na the National Democratic Congress for ahaye eye foreign IT Exp0sed wo mbagi into enkrofo funds especially government official and ebiemo politicians a wo mo omayi emu ni titu ne ye mampanyi His Excellency na nadodankwa Exp0sed ena ebiemo enso chairperson of electoral
electoral commission Jane Mensah na ebiam ne deputies ene womo a womo keka ho womo ene womo main target na no na wo chemu sem donkume womo mahye fie womo hyehyɛ ye nyina sem womo ebetwe womo conversation a womo ebedie nkita womo ne nkrofo bedie womo efon so no womo expert foreign expert achese wono na ebe ye hyehyɛmu achese asa obi a wa hake wo system ana wo phone no bibia wo beye bia no ebekọ so say na odi ne nsem no etu edwa wo say they have bagged your phone. They have bagged your phones. They will listen to your conversation. They picking some intelligence on you. The national security must listen carefully to this. The very target is Jane Mensah and his team and his team at the Electoral Commission. Some top security corps are on the list. They have brought those people here to execute that task. Wey enen someone what they to eja wo chire mana chese empanifo bi enehye ase a wo mo sa ade no se ne ebe yam abatwa ye beto yi ensense bebre ebe ba ho enoma bebre ebe koso na adwem susu kita ho di ebe koso ebi a yenhye da ebi a isini ye mampanim ebe kase o munyese monko ha monko yese emfa emboa no na wo mo so afasa ekwan no so e de akoye ne o mebi a ense emfata wo hone akase mampanyi ene na isi apanfo ene di se adwuma nti wo se wo de kokobon ma wo mo se wo mo ma wo mani na wo ne titum ene national security force wo mo etie na wo ma wo mo ani na ho se ne be ya sa ene o ma weyi entimi enkoso ewo oman Ghana emu na ebusuafo wo hwe se de nkwanhia esie ene ye ni abema wo no so wo de ne nsema to edwa ns wo wusu bempe ya den and also bet me aka edia from Fabram too much age your comment section so like your videos na share na ebrupem no ye beken kan ede amam aha ene edi besi dasene ye besane hia too much GH me did Exp0sed Japan e prepare mbese TV me hwe too much GH omo da mufu a omo sports and as entertainment omo da mufu mo koso show mo no ani ba gide bia me da ma say love you. GH, shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.